Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte 2020ko maiatzaren 28ko udalbatzarra hontara. Muy buenas tardes a todos y bienvenidas y bienvenidos al pleno del 28 de mayo del 2020. Hasiko gea, mesedez. Lehenengo puntua izango da 2020ko otsailaren 27 eta 2020ko martxoaren 29an egindako bileren akten zirriborroak irakurri eta onartzea bidezkoa bada. Naiz puntuatu. Puntu honetan bakarrik komentatzea, bigarren akta hain zuzen dala Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde mahaikideen izendapenerako zozketa eta hauteskunde kanpainako panelen banaketa intzana martxoaren 9an, baina dakizuenez hauteskundeak gelditu zian eta berriro errepikatuko ditugu, orduan jakiteko ekainaren 15ean berriro zozketa hori egingo dala 9etan, orduan baita ere komentatzeko. Decía que la segunda acta se corresponde al pleno extraordinario que se celebró el 9 de marzo con motivo del sorteo para el nombramiento de los miembros de las mesas electorales de las elecciones al Parlamento Vasco que estaban previstas para el 5 de abril. Con motivo del COVID fueron anuladas y, como todos ustedes saben, pues se van a celebrar en julio y, en consecuencia, el día 15 de junio a las 9 de la mañana volveremos a realizar los sorteos para definir nuevamente los miembros de las mesas electorales. Orduan, interbentziorik ez balego, bozkatzera pasako genuke, aldekoak. Aho batez onartuta geratu dira aktak. Bigarren puntua, behin betiko izaeraz udal inventarioa herribideak barne onartzea. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. En el pleno del mes de abril del 2019 se aprobó con carácter inicial el inventario que recoge la red de caminos públicos del municipio. Posteriormente se abrió el plazo de información pública, durante el cual se recibieron una serie de alegaciones, las cuales han sido analizadas por la redactora del documento, la señora Uriarte, la cual ha propuesto estimar alguna de ellas, incorporándolas a este nuevo documento definitivo que traemos a votación al pleno de hoy. Interbentziorik ez balego, bozkatzera pasako genuke, aldekoak. Bigarren puntua bere, aho batez onartuta geratu da. Hirugarrena, udaleko langilei aldi baterako ezintasun egoeratan plusak ordaintzea ondoriorik gabe uzteko proposamena. Bien, teniendo en cuenta el informe jurídico que ha elaborado la TAG de Secretaría del Ayuntamiento, en el cual concluye que la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018 establece que para el personal funcionario se le podrá establecer un complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal, que sumado a la prestación de la Seguridad Social alcance hasta un máximo del 100% de las retribuciones fijas. Como consecuencia de ello, los pluses, al no ser retribuciones fijas, no deben abonarse en situación de incapacidad temporal. Pero la ley da la opción deja abierto el supuesto en los casos de derivados de contingencias profesionales y aquellos casos que afectan a la mujer gestante, darles el tratamiento más favorable acordado por la Administración. Por ello, sometemos a aprobación por parte del Pleno dejar sin efecto el abono de pluses en situación de IT, exceptuando los casos derivados de contingencias profesionales y aquellos casos que afecten a la mujer gestante. Interbentziorik ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak. Hirugarren puntua bere, aho batez onartuta geratu da. Laugarren puntua, frankismoaren biktimei
Konstituzionalaren eta Europako Giza Eskubideen Tribunalaren aurrean helegitea jartzeko proposamena. Bueno, batzuk gogoratuko dezuen bezala, 2017ko uztailaren 20an, osoko bilkuran frankismoaren krimenen aurkako kereila aurkezteko erabakia hartu zen udalbatzar hontan eta Tolosako ipatiegira aurrean aurkeztu zen. Auto hori Gipuzkoako probintzia auzitegiak ezetzi egin zuen errekurtsoa 2020ko apirilaren 16ko autoan. Decía que, como muchos de ustedes recordarán, el 20 de julio del 2017 se adoptó por unanimidad en el Pleno presentar una querella contra los crímenes del franquismo ante los juzgados de Tolosa. Este auto ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa en el 16 de abril del 2020. Ondorioz, gaur berriro ekartzen deguna izango litzateke babes errekurtsoa jartzea Konstituzio Auzitegian, Gipuzkoako probintzia auzitegiak emandako 2020ko apirilaren 16ko autoaren aurka eta hala badagokio baita ere Giza Eskubideen Europako Auzitegian. Lo que traemos y sometemos hoy a votación sería interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto del 16 de abril del 2020 dictado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y, en su caso, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Hortarako, batetik, ingo genukeena izango litzateke kontratu txiki bat egin laiak abokatuekin, eta izapidetzera onartu eskeo ordainduko genuke 5.000 euro 132 euro 82 zentimo, izapidetzera ez onartu eskero orduan ordainduko genuke 2.576 euro 51 zentimo, eta Estrasburgoko Giza Eskubideen Europako Auzitegian errekurtsoa jartzeagatik ordainduko genituzke 3.871 euro 61 zentimoekin. Decía que, en consecuencia, lo que también sometemos a votación sería adjudicar el contrato menor con Laiak Abogados y, si se admitiera a trámite, pagaríamos 5.132,82 céntimos. Si no se admitiera a trámite, 2.566 euros con 41 céntimos y, en caso de que hubiera que recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, 3.871 euros con 61 céntimos. Orduan hori izango litzateke bozkatzera jarriko genukeena, ez dakit interbentziorik ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak. Bai, kasu hontan, diru laguntzak buruzko azaroaren 17ko 38/2003 lege orokorraren 8.1 artikuluak ezartzen duenez, administrazio publikoetako organuek edo diru laguntzak ezartzea proposatzen duen edozein erakundeak aldez aurretik diru laguntzen plan estrategiko batean zehaztu beharko dituzte, plan hori aplikatuta lortu nahi diren helburuak, ondorioak eta horiek lortzeko behar diren epea, aurreikusi daitezkeen kostuak eta finantzaketa iturriak. Decíamos que según el artículo 8.1 de la Ley 38 del 2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones, establece que los órganos de las administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones con carácter previo deben concretar en un plan estratégico las subvenciones, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y las fuentes de financiación, así como la fórmula de concesión. Orduan, bain justu ekartzen deguna da dokumento tekniko bat, nun esartzen diren udaletxean daude diru laguntza, hitzarmenak eta konbokatoria publikoak, eta ezagutzen dezuen dokumentu hau eta normala denez bizia egongo da, eguneratuko dugu, eta gaur hartzen dugu baita hemen jaugasunean hartutako konpromesua izan zana aurrekontuekin batera egunareketa bat aurkeztuko genukeela.
Entonces, bueno, como decíamos, es un documento técnico que recoge todas las convocatorias públicas, los convenios y las subvenciones que actualmente existen en el Ayuntamiento y que, lógicamente, es un documento vivo que habrá que seguir actualizando año a año y, como ya hicimos en la Comisión de Hacienda, pues adquirimos el compromiso de que, junto con los presupuestos que se presenten de cara al 2021, pues se actualizará todas aquellas partes que correspondan del documento. Bai, atxaldeon. Bueno, gure aldetik aipatu nahiko genuke plan estrategiko hau lehengo astean bidali zitzaigula, zehazki 20an atxaldeko 4:00 eta proposamena zala 22an goizean onartzeko, eta bueno, guk iruditzen zitzaigun lan oso mardula zala hain epe gutxian behar bezala aztertzeko eta ekarpenak egin ahal izateko tarte bat eskatu genuen, eta bueno, dakizuten bezala, asteartean Ogasun batzordera eraman genitun gure zalantzak eta baita ekarpenak ere. Etzian kontuan hartuan izan, aipatu zalako, orain egin beharreko tramite badala eta alkateak ondo esan duen bezala dokumentu bizi bat dela. Baina guk uste dugu tramite bat ez lukela tramite huts bat izan behar eta oraintxe behintzat jaso beharko lituzkela udalak bultzatzen ari dan hildoak eta horiek gutxienez agertu beharko liratekela. Eta tramite bat izan da ere ez duela bat ere zentzurik gaur bertan onartzen dugun plan estrategikoa zaharkitua egotea onartzen ari garen momentuan. Eta hori esaten dugu Ogasuneko erabaki proposamenean oso garbia irazten du, ez? Diru laguntzen plan estrategikoak zehaztu beharko dituela plan hori aplikatuta lortu nahi diren helburuak eta ondorioak, azaldu da bezala, eta gaur emateagoa zen hainbat diru laguntzen helburuak ere plan estrategiko horretan ez dira agertzen. Esate baterako kulturaniztasuna ez da sustatzea, ez da aipatu ere egiten. Kultur ondarea balorean jartzean ere ez da aipatu ere egiten. Eta gero ikusten duguna da, udala arteko sailen arteko inkoherentzi bat, ze plan estrategikoa jasotzen ditu deialdi publikora egiten dian diru laguntzak, baino baita nominalak ere, eta batzordean ere aipatu genuen bezala, badaude diru laguntza nominal batzuk ematen ari geanak, plan estrategiko honek jaso ere ez ditunak egiten. Badakigu ez dela bat ere lan erresa, badakigu hausnarketa fasean daudela hainbat eta hainbat sail eguneratzeko bai legedi aldetik, bai taldeen izaerangatik, hori guztia kontutan eukita ere eta badakigu benetan alegin handi bat dagola, uste dugu badaudela gai batzuk erres konpondu zitezkenak eta hala jakinarazi genitun batzordean eta oraintxe ere aipatu berri ditut. Bestetik, gaurko plenoan ere berdintasun plana zitzen dugu eta plana jasotzen duen 5. helburuan honela esaten du. Udalak berdintasunarekin duen konpromisoa ikustaraztea berdintasun kultura bultzatuz. Eta ikusten dugu berdintasun planak jasotzen dituen hainbat helburu ere, diru laguntza bidez sustatzeko izango direnak, horiek ere gaur ez ditugula jasoko eta ez jaso bakarrik, eske saila bera ez da agertzen plan estrategiko honetan. Orduan, berdintasun planarekin jarraituz, genero ikuspegia lan prozeduretan txertatzearen garrantzia hitz egiten dugu askotan, eta gobernu honaren helburutan ere gaur ikusiko dugun hontan ere, hoxe azaltzen da. Eta, uste dugu ekintza estrukturala izan da, derrigorrezkoa dela, behintzat, berdintasun txosten bat izatea, eta berdintasun legeak ere ala jasotzen dulako, eta guk behintzat ez dugu ikusi. Orduan, esan bezala, kezkagarriena iruditzen zaigu kontuan eukita egin beharreko urrats bat dela. Kontuan eukita hainbat gauza aldaketa prozesuetan daudela eta zailtasunak daudela. Dokumentu bizi bat dela eta eguneratzeko aukera. Baina esan bezala, dokumentu hau onartzen ari gea, gaur egungoa, gaurkotua egon gabe. Orduan, guzti horrengatik guk ezezkoa bozkatuko dugu. Bai,
Atxaldeon, ni bakarrik argitzearren aipatu duzu, adibidez, kultur sailan ondarearen aipamenik ez dela egiten, diru laguntzetan, berdintasunen aipamenik ez dela egiten. Hoi batzordean komentatu nuen bezala ere, esango izut, nik teknikoarengatik jaso dudan erantzuna, eta hau da zeharkako lerroak dira, ez da bakarrik kulturan, baizik sail guztietako lerroak dira berdintasunekoa, ondarearena ez, ondarearena kultur lerro bada, baina dakizun bezala, abiatuta daude moldaketa diru laguntzak emateko moduan eta moldaketa batean, pixkat ordenatu nahian dabiltza, lan berezi bat egiten ari dira kontu guzti horrekin, eta gaur egun ez da ondarearen inguruko diru laguntza zuzenik ematen. Ematen dena da, burdina taldeari ematen zaio, ondarea mantentzeagatik, baina burdina taldea, zuk dakizun bezala, kultur taldeen barruan txertatuta dago. Eta hala ematen zaio diru laguntza kultur taldeen deialdian. Orduan, lanketa hori egiten ari dira, aurrea ematen ari dira, gainaz badakizu lanketa oso potoloa dela, egin beharrekoa, eta hortan daude. Osea, ez du esan nahi horrek, datorren urteari begira, edo ordenatzen direnean, edo aldaketaren bat dagoenean, txertatu behar ez denik, alderantziz, txertatu beharko dira, aldaketa guztiak, eta jaso beharko dira dokumentu honetan, ze aipatu den bezala, dokumentu bizi bada. Baina momentu honetan, azterketa guzti hori egiten ari dira. Bi gauza, gauza bada, ondarearen taldei zuzenean diru laguntza ematea, plan estrategiko hartzen badezu daude helburu orokor batzuk. Eta helburu orokor horietan tradizioaz gain eta sormenaz gain ez dago ez kulturaniztasuna, ez da ondarea. Eta dia helburu orokor batzuk, gure ustez. Orduan, ez da taldei zuzenean, plan estrategiko hau ez da zuzenean taldei emateko diru laguntza bat, ulertzen da, ariketa ere alderantziz dela, udalak zelan hildo sustatu nahi ditu, zein dia zehaztu nahi dituen helburuak, eta helburu horien arabera dauden taldei, aurkezten diren taldei, hortarako daude deialdi publikoa, eta hortarako daude nominatiboa. Orduan, ondarearena ulertzen dut, andoainek oso kontuan duen lan hildoa dela, eta ulertzen dut, helburu orokorretan agertu beharrekoa, eta gainera horregatik esaten genuen batzordean. Ekarpen hauek kontuan hartu ezkeo, eta hurrengo plenora ekarri ezkeo, gehintza gaurkotua egongo litzateke dokumentua. Gaurkotua legokez, ez du eskatzen 2 esaldi gehitzea, 3 esaldi gehitzea da. Berdintasun plana zeharkako zehar lerroz lantzen da, baina berdintasunean daude helburu batzuk, sailen bidez egiten dianak, eta beste batzuk sailak berak bultzatzen dituna. Eta hemen, irakurri badezute berdintasun plana, justo dago, beka deialdi bat, horren sustatzaia berdintasun saila izango da. Eta orduan ez du zentzurik gaur hori ez jasotzeak. Eta ez du zentzurik dena dakigunean, aposto amankomun badaukagula berdintasunarekiko saila bera ez egotea. Eta hori ere zan saila bera gehitzea. Orduan, uste dugu hemen egondala borondate falta, hilabete gehioz luzatuta etzalako ezer gertatuko, gardentasunaren izenean legeak esaten duen bezala, askoz ere gardenagoa litzateke plan estrategiko hau, ze gauzak falta zaizkio. Eta hurrengo hilabetean onartuko litzateke eta ez genuke epe laburrean aldaketaren beharrik izango. Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, y es importante destacar que además creo que también ya lo comentamos en la comisión y es importante decirlo. El plan estratégico, como muy bien ustedes saben, tiene carácter previo al establecimiento de cualquier subvención, siendo un requisito esencial y previo a la regulación de la misma. Para la concesión de cualquier subvención, debe estar recogido en el plan estratégico y será de aplicación la Ordenanza General de Subvenciones y las bases correspondientes de la convocatoria. Y eso, como muy bien ustedes saben, cada vez que se hace una subvención o se hace una convocatoria, pasa por la comisión correspondiente y allí se estudian y ahí es el momento en el que tenemos que plantear todos esos criterios transversales que tenemos que incluir, cuando es el momento de decir todas esas cosas. Nos sorprende
bastante que se cite por parte, y bueno, y en ese sentido nos sorprende bastante que se cite por la concejala de Bildu, que además estuvo en la legislatura anterior, que se ha dado poco tiempo, porque entre otras cosas, este es un documento que necesitamos tener en el ayuntamiento porque tenemos que cumplir con la legalidad. Y actualmente el ayuntamiento no tiene plan estratégico. Y como muy bien todos ustedes saben, el ayuntamiento tiene que tenerlo. El único plan estratégico que se ha realizado en este ayuntamiento se hizo en el 2014. En el 15 no se actualizó y desde entonces tuvieron una legislatura entera, las personas que están ustedes hoy aquí, algunos de los miembros que estaban también en la corporación anterior, para actualizarlo, para poner en marcha todas las cuestiones que ustedes ahora mismo están diciendo. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque pasó el 15, el 16, el 17, el 18, el 19 y no han sacado ningún. O sea, ustedes no desarrollaron ningún plan estratégico. Nosotros teníamos claro que teníamos que hacer uno y en eso hemos estado, tratando de hacerlo y de recoger aquí todas las cuestiones que considerábamos que tenían que estar y ahora mismo es verdad que ha sido una recopilación y actualmente contiene lo que dicen todas esas convocatorias, subvenciones y convenios. Efectivamente estamos de acuerdo y estamos de acuerdo y lo impulsaremos, que cada vez que se desarrolle un convenio, a lo mejor hay que mirar los efectos pretendidos, los objetivos, a lo mejor hasta ahora pues se ponían objetivos sin definir cuestiones transversales que son importantes. Pues cada vez que surja una convocatoria pública, cada vez que surja una subvención, cada vez que surja un convenio, miremos también todas esas cuestiones, porque si no nos va a volver a ocurrir lo mismo. Si los documentos no contienen esos criterios transversales, el plan estratégico en su generalidad tampoco las tendrá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cada vez que va a comisión cada una de esas cosas, allí es cuando es el momento que tenemos para. Y eso sí que ha ido pasando por todas las comisiones. A lo mejor tenemos que pararnos todos a mirar más, pues que estén todos los objetivos, que estén todos los efectos pretendidos y en ese sentido luego incluirlo. Con lo cual, bueno, pues consideramos, usted cita, por ejemplo, el hecho de que el Departamento de Igualdad no está aquí, incluso bueno, habla de falta de transparencia, de que no se ha hablado con la técnico. Bueno, ulertu dizut lehen, teknikariakin ez dela hau aipatu. Vale, barkatu porque orduan gaizki apuntatutet. Lo he apuntado mal y rectifico porque si efectivamente no ha dicho eso. Lógicamente, se ha hablado con todos los técnicos correspondientes. Y en ese sentido, efectivamente hay una beca que está prevista para el 2021, que figurará en el plan estratégico que más tarde abordaremos y que, bueno, no sé si se citará concretamente la beca, pero sí se hablará del tercer plan de igualdad y se dirán las líneas generales de por dónde va a ir, que además va unido al Departamento de Euskera y al de Cultura, pero es una beca que se va a ejecutar en el año 2021. Entonces, cuando se vaya a definir todas esas cuestiones de cómo se va a hacer la beca, de qué contenidos va a tener, de qué objetivos, ahí es cuando se definirá todo y es cuando, por eso también entendemos perfectamente que junto con los presupuestos del año que viene, pues se vaya a actualizar este documento y se incluyan todas las cosas que estén previstas desarrollar a lo largo del 2021. Pero en estos momentos todavía a lo mejor pues no están definidos todos esos criterios y en ese sentido no está incluido. Y de pronto no hay ninguna subvención más que a día de hoy se dé desde el Departamento de Berdintasuna como tal. Es verdad que si se cita, por ejemplo, el caso de Suena, que ustedes citaban, bueno, pues ustedes mismos los tramitaron y por ahora se hacía mediante factura. No hay un convenio específico firmado con ellos. Quizá puede ser, y eso el Departamento de Igualdad lógicamente lo valorará y determinará si tienen que firmar un convenio correspondiente o si va a haber más entidades que se vayan a presentar. Eso ya lógicamente será el propio Departamento de Igualdad quien lo valore y de cara al 2021 determinarán la mejor manera de desarrollarlo y de llevarlo a cabo. Gracias. Hemen bada kontu bat eta igual da ulertzeko modua. Zuena faktura bidez egiten zuen, bai, eta zuk esan ez genuen plan estrategikorik egia da, ez genuen eta egin beharreko urratsua da, baina ulertzen dugu gobernu berri bat osatu dela, plan estrategikoa egitera zoaztela eta zuek zuen helburu lehentasunak markatu behar dituzuela, ez? Udal bezala. Eta zuenari ematen zaion diru laguntza, lehen aipatu duten helburuan ondo esaten den bezala berdintasunari ikusgarritasuna eta garrantzia eman nahi bat zaio, da bultzatu nahi dugun lan ildo bat. Zuenari zergatik ematen diogu diru laguntza hori. Orduan ez da, ariketan ere ustez ez da,
zeintzuk ze diru laguntza ematen ditugu eta horren baitan agertu behar dute. Horiek agertu behar dute, baina udalak zelan hildo garatu nahi ditu. Eta ze helburu ditu, eta horiek agertu beharko dute. Gero posible da, diru laguntza batzuk gainean jartzen du, ez? Kopuruetan aldatuko dira, ez dago konpromezurik, hori aldaketak egongo dira. Baina zuk sustatu nahi badezu berdintasuna, jakini gainera badago laia da, diru laguntza bat, erreixa zan hori ere sartzea. Bueno, no vamos a repetirnos un poco todo, pero sí, desde luego, que nos sorprende que insistan en eso porque, efectivamente, la legislatura pasada, entonces, ¿cuáles eran sus objetivos? ¿No tenían? No había efectos pretendidos, no había... Porque quiero decir que es que tuvieron una legislatura completa para desarrollar este documento. Entonces, que se critique, uno, que en menos de un año este equipo de gobierno ha llevado a cabo, que efectivamente es mejorable, que el COVID ha estado en medio, pues efectivamente nosotros no tenemos ningún problema en asumir que se puede mejorar por descontado, pero actualmente queríamos la fotografía que ya tiene el ayuntamiento de la situación que hay y sobre todo, y ante todo, cumplir con una legalidad que hasta ahora no se cumple y que cada vez que se da una subvención, cada vez que se hace un convenio, tiene que ir un informe de reparo diciendo que no tenemos plan estratégico, insisto. Entonces, es importante que al menos tengamos un documento mejorable. Por descontado, todos los documentos son mejorables. Por eso hemos dicho que todos los documentos tienen que ser vivos. Y en eso trataremos de mejorarlo y por descontado que se llevará a todas las comisiones cada vez que se lleve una convocatoria pública, un convenio, una subvención para que el resto de partidos hagan todas las aportaciones correspondientes. Pero al menos vamos a tener ya un documento, vamos a cumplir la legalidad y vamos a tratar de que no nos pongan informes de reparo cada vez que damos una de esas ayudas. Gracias. Bukatzeko bakarrik esan, baietz, eta aipatu dut urratsa garrantzitsua azpimarratzen degula, ez dela hobetu nahi izan dokumentua, ze batzordera eramantzian. Batzordera eramantzian, eta aukera egon zan, hilabete atzeratzeko. Hori oso borondate kontua zan. Ya hemos esperado más de 4 años. Urtetan, zu zinanean beste aldean guk ere entzute genizun eta erantzute genizun, ezta? Bakoitzak bere ardurak asumitu beharko ditu. Bueno, nuestro grupo lo ha entendido como un documento puramente técnico en el que todas las comisiones han pasado lo que en este momento había. Es verdad que un documento así, pues es verdad que enseguida va a estar desactualizado, incluso mañana ya puede ser que esté desactualizado hoy mismo, pero bueno, hay que empezar con algo, entonces entendemos como un documento técnico que es necesario y que bueno, que siempre va a haber desactualizaciones, o sea, lo entendemos así, como una formalidad y por eso vamos a votar que sí. Interbentzio gehiago ez balego, bozkatzera jarriko genuke, plan estrategikoa, aldeko botoak. Kontrako botoak. Bilduren kontrako bozkekin aprobatuta geratu da. Seigarren puntua, 2019ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Bai, puntu honetan, hori, hain zuzen 2019ko likidazioa aditzera emango dugu. Lehenik eta behin esatea diruzaintzako izakin likidoak 2019ko abenduaren 31ak izan zirala 10.872.836 euro 86 zentimoarekin. Gero diruzaintza gerakina garbia 2019koa izan dala 9.629.710 euro 82 zentimokua, hoietakuak
6 milioi barkatu, 553.953,50 euro izango liratezke gastu orokorretarako barkatu. Eta orduan aurrekontuko emaitza ajusteak egin ondoren izango liratezkela 2.082.000 euro 578,84 zentimo. Eta 2019tik txertatzen diren kredituak izango dirala 2020ko aurrekontuetan izango diala 2.063.789,78 euro 78 zentimoekin. Decíamos que los fondos líquidos a 31 de diciembre del 2019 eran de 10.872.836 euros con 86 céntimos. Ha habido un remanente de tesorería líquido del ejercicio 2019 de 9.639.710,82 céntimos, de los cuales 7.543.950 euros con 39 céntimos son para gastos generales. El resultado presupuestario, una vez realizados los ajustes, sería de 2.092.000 euros con 568 y con 84 céntimos. Y los créditos del 2019 que se van a incorporar al presupuesto de 2020 quedarían en 2.471.789,68 céntimos. Baita ere esatia zorbizia, dakagun zorbizia izango, berriro diot 2019ko abenduren 31an izan dala 6.553.335 eurokoa 12 zentimorekin, eta horiek dira batez ere banketxeekin IDAE prestamoa dakaguna, eta baita ere beste prestamo bat Eusko Jaurlaritzarekin papeleraren derriboa egiteko. Asimismo, decía informar que o dar cuenta de que la deuda viva a 31 de diciembre del 2019 es de 6.533.335,12 euros, de los cuales tenemos diferentes créditos con entidades financieras, un préstamo IDAE de eficiencia energética de luminarias y un préstamo con Gobierno vasco para el derribo de la papelera, este último a devolver en el 2023. Orduan, eta baita ere komentatzia egonkortasunaren aldetik betetzen degula eta helburu guztiak betetzen ditugula, helburuak eta gastu araua. Finalmente, decir también que cumplimos con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y la regla de gasto. Orduan, hori izango litzateke pizkatxo bat, ez dakit zalantzare bat aldagoen. Kaixo, atxaldeon, denoi. Honen inguruan, aipatu nahiko nuke, uste aipatu izan detela, nola herritar bezala 2019ko aurrekontuak onartu zian pleno hartan izan nintzela, eta han atentzioa deitu zidan, gerakinarekin oposizioak izan zuen jarrera. Alegia, esekutatu gabeko partida zeudelako. Gaur honea ekartzen da, 2019tik ikusten dugu, 2 milioi terdi gelditu direla gerakinean, eta pleno hartan atentzioa deitu ziena, pixka bat, harridura bihurtzen da, aurrekontu horiek, zuek kudeatu ahal izan dituzuelako 6 hilabetez. Agian esango dezue, gaizki egina zeudela aurrekontuak, baina aukera izan zenuten zuzentzeko edo aldaketak egiteko, edo partidak aldatzeko. Hala ere, harridura hori esan da, guk ez gea kritika hortan eroriko. Bai aipatu nahi dugu, guk aurreikusitako kalkulua bete diala, aipatu genuen aurrekontuak negoziatzen eginean 6 milioi inguruko kalkulo bat egina geneukan. Orain merkataritza berraktibatzeko 600.000ko espedientea izan da, espediente aldaketa izan da, eta hor 5,5 milioira jaisten da, gero egia da Mirianek lenguan
kenketa batzuk eta adierazi zizkigula, baina egia dana da kopuru handi bat gelditzen dela. Eta gure ustez, kopuru handi bat, eta hori albiste ona da, beti da albiste ona, eta gaur egun gauden egoeran are gehiago. Genuen inbertsio plan bat, baino argi dago hori berregin egin beharko dela. Eta gauza bera gertatzen da 2020ko aurrekontuekin. Hor, foru aldundiak bere kabuz, unilateralki 2.115.000 euro gutxiago emango dizkigula erabaki du. Horretan, alkateak bidali zuen gutunarekin bat egiten dugu, gure ustez, ez delako modua, udalekin kontatu gabe erabaki hori hartzea. Eta adierazi genizun milioz, baina gaur adierazi nahi dugu publikoki, bat egiten dugu da zure eskutitz horrekin. Aurrekontuak berregin beharko dira eta lehentasuna finkatu beharko dira, eta arlo hortan, duela aste batzuk, uste krisi mai batean, esan izuela, eskua luzatzen genuela aurrekontu horiek berregiteko, eta gaur berriro gauza bere esan edizuegu, eta eskua luzatzen degula aurrekontu hauek berregiteko. Guk orain arte beste gaiekin, beste gai batzuekin eukide zuen prozedura alboratu eta denok elkarrekin egitea proposatzen dizuegu. Bi aukera hobelako, bat da gehiengoa baliatuz erabakiak zuek hartzea, edo bestela, denok elkarrekin, gobernuak eta oposizioak erabakitzea. Gaur egungo egoera ekonomiko hau ulertzen dugu aurreko udal gobernuak egindako kudeaketa onaren emaitza ere badela. Eta orduan, animatu nahi zaituztegu gurekin negoziatzera eta adostera aurrekontu berri hauek. Ariketa hori egite eskatzen dizuegu edo proposatzen dizuegu ulertzen degulako denon artean berrikusten baitugu aurrekontu hauek guztiontzako hobetu izango dela eta batez ere herritarrentzako. Hoxe esan. Bueno, bakarrik erantzutagatik, por contestar, batetik eskertzen degula publikoki baita ere gaur esan desuna, joan den udalbatzarran bestera batera komentatu zenuten, orduan hori eskertzekoa eta alde hortatik mila esker. Komentatu zenun bezala, ni neu bidali nun diputazioari eskutitza bat, handengo udalaren izenean, esan ez gondela ados, nola egin ziren gauzak, alde hortatik guztiz ados. Eta bestetik, dakizuen bezala, han baita ere eskatzen zen mai bat elkarrekin hitz egiteko, eta badirudiagian aterako dela, orduan, horren zain gaude, eta horren arabera ikusiko ditugu nola bideratzen ditugun gauzak. Eta gero bestetik baita ere aipatzea, baita ere ogasun batzordean guk aurkeztu genitunean likidazioa eta ja esan genizuen, noski aurrekontuak begiratu beharko genituela eta berregin beharko genituela, eta alde hortatik baita ere guraldetik luzatzen genuela zuen ekarpen guztiak, bai EH Bildukoak eta bai Elkarrekin Podemosekoa, eta alde hortatik abere orain ja likidazioen zenbakiak jakinda eta nondik nora dijoazen ezagutu ondoren, has gaitezen denok hori itera. Decía por un lado que agradecemos al portavoz de Bildu, pues que efectivamente en el último pleno se señalaron unas cuestiones que no eran correctas y pues que agradecemos que públicamente hoy se diga que comparten la carta que se envió desde la alcaldía a Diputación, y en ese sentido, como también ya adelantamos en la comisión de Hacienda cuando presentamos esta liquidación, desde luego que por nuestra parte, lógicamente, vamos a tener que revisar todos los presupuestos, pues que les ofrecemos, no, les extendemos, gracias, que estaríamos, desde luego, que estaremos encantados de que nos hagan llegar tanto las propuestas por parte de EH Bildu como del Elkarrekin Podemos, para ir tratando entre todos de dar una vuelta a los presupuestos y efectivamente, como todos muy bien ustedes saben, vamos a contar con bastantes menos ingresos y pues a ver cómo podemos hacer frente entre todos a la situación que tenemos entre manos. Mila esker.
Bueno, yo es que cuando me toca hablar ya no me dejan nada. Yo era un poco suscribir lo que ha dicho Andoni, pues también lo de la carta, por supuesto, suscribimos totalmente. Y pues bueno, yo creo que ahora sí que nos va a tocar a todos dejar nuestras diferencias a un lado y empezar todos juntos. Y bueno, pues cada uno somos de una casa y lo sabemos, pero aquí estamos todos para lo mismo. Entonces, pues a ver si podemos hacer que se note, nada más. Zazpigarren puntuan 2020/1 eta 2020/3 kreditu aldaketa espedienteen berri ematea. Bai, bueno, hemen bi espediente dira, 2020ko lehena, izango litzatekena Eusko Jaurlaritzak, dakizuen bezala, gizarte larrialdetarako laguntzak programaren kreditua handitzeko aparteko diru partida emendatzea izango litzatekena hemen egiten dana, eta izango liratezke 38.172 eurokoa. Decía que la primera modificación de crédito es como consecuencia de una subvención que nos llega desde el Gobierno vasco para las AES, para las ayudas de emergencia social, y pues van a llegar, como consecuencia también del COVID, se ha hecho un refuerzo por parte de Eusko Jaurlaritza, de Gobierno vasco, y la modificación de crédito que haríamos es de 38.172 euros. Eta gero, bigarrena, 2020ko 3 dena, eta orain hain justu aipatu deguna, izan da, COVID-19 dela eta, denok dakizuen bezala baita, bai merkataritza, ostalaritza eta zerbitzutako sektoretan eta langile autonomoen kasuan, arazo larriak jasaten ari dira, eta alde hortatik handengo udalak izan nahi duna da diru laguntza batzuk ateratzea, haien txako zuzenduta, eta denok artean pizkatxo bat laguntzeko. Eta kasu hontan izango liratezke 600.000 eurokoa. En este segundo caso, la resolución 3 del 2020 corresponde como consecuencia del COVID-19. Todos sabemos las dificultades que está teniendo la ciudadanía en general y en particular lo que es el comercio, la hostelería y algunos sectores afines y las personas autónomas. Y pues se destinaron 600.000 euros, que son los que figuran en esta resolución, destinados a esas personas para tratar de minimizar, aunque sea un poquito, las consecuencias tan graves que están teniendo como consecuencia de la pandemia. Mila esker. Zortzigarren puntua, Andoaingo emakumeen eta gizonen berdintasunerako 3. plana onartzea. Kaixo, arratsalde-on guztioi. Gaur osoko bilkura honetara Andoaingo udalaren 3. berdintasun plana ekarri dugu onartua izan. Udal honek datozen urteetan izango duen tresna emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna sendotzeko. Joan den azaroan planaren zirriborroa aurkeztu zen batzordean eta horren ondoren teknikari adituekin eta gizarte eragileekin alderatzeko prozesu bati ekin zitzaion. Lan metodologiari dagokionez, udal sailetako arduradurekin, tokiko mugimendu feministarekin, zuena emakumeen elkartearekin eta jabekuntza eskolako dinamizatzaileekin lan egin du. Halaber, deialdi ireki baten bidez, hainbat pertsona bildu ziren eztabaida talde batean. Esku hartzeko ardatzean ez da aldaketarik egin, oraindik ere 4 dira, emakumeen ahalduntzaren gobernu ona, ekonomiak eta gizarte antolaketa eraldatzea, eta indarkaria matxistarik gabeko udalerria. Baina ekintzen egokitzapenak egin dira, zirriborroa arloko ardunekin eta kokiko eragileekin kontrastatu ondoren. Planak 2023 arteko iraupena izango duela aurre ikusten da, baina COVID-19 krisiari aurre egin behar izan diogunez eta bizitzen ari garen egoera dela eta atzeratu behar izan da planaren lanketa. Asmoa zen lehenago ekarri izana plana onartzeko, baina denborek ez dute posible eragin orain arte, eta ekintza batzuk aurten ezin izango dira gauzatu. Beraz, aurrerago baloratu beharko da beste urtebetez luzatzeko aukera edo. Plan hori legeak eskatzen duen bezala emakundeari igorri zitzaion berrikus esan. Guztira 16 helburu eta
70 ekintza dira, eta hoien artean mainstreamingaren lan ildoaren jarraipenaren garrantzia nabarmen daiteke. Baita pare bat berrikuntza ere. Alde batetik gizonei zuzendutako ardatz bat, 3 ekintza barne hartzen dituena, eta bestetik LGTBI kolektiboari zuzendatuko ekintza bat. Berdintasunerako batzordetik igaro zenean, udal honetan ordezkaritza duten indar politiko guztiek hau batez onartu zuten, eta bertatik eskerrak eman zitzaizkien administrazioko arlo eta mailetako talde, teknikari eta jakina gizartean berdintasunaren alde lanean ari diren kolektibo guztiei. Espero dut, 3. plan hau onuragarria izatea berdintasun parekideagoa lortzeko. Zentzu horretan jarrai dezagun berdintasuna elkarlanean eraikitzen. Bueno, como he adelantado, pues hoy traemos para su aprobación el 3er plan de igualdad para los próximos años en el Ayuntamiento de Andoain. El pasado noviembre ya presentamos un primer borrador en la Comisión de Igualdad y tras eso pues se pasó al proceso de contraste tanto con la parte técnica como la parte social. Como he comentado también, en los ejes de intervención no ha habido cambios, siguen siendo 4, pero bueno, se han realizado adaptaciones en algunas de las acciones. En principio se prevé que la duración sea hasta el 2023, pero bueno, como he explicado, la intención hubiera sido traerlo antes, pero bueno, nos ha pillado en medio todo este tema del COVID, entonces evidentemente algunas de las acciones que estaban ya previstas para el 2020 se van a ir retrasando, entonces bueno, hemos metido, vamos a decir, como un párrafo más para dar la posibilidad de prolongarlo durante un año más. 16 objetivos, 70 acciones. Nos gustaría destacar la continuación del trabajo de mainstreaming entre los distintos departamentos del Ayuntamiento y, como he adelantado antes, pues un par de novedades. Por un lado, una serie de acciones dirigidas directamente a los hombres y también al colectivo LGTBI. Y como he adelantado también, pues eso, agradecer lo que es en la comisión, todos los grupos políticos, el talante ha sido muy positivo. Agradecer también a todos los responsables de área que han intervenido en el proceso, a las asociaciones de mujeres y, como he dicho antes, pues eso, todas estamos aquí para trabajar en una igualdad más paritaria y si puede ser en colaboración, mejor. Gracias. Bai, bueno, gure aldetik esan pozgarria dela guretzako ere, gaur plan hau honea ekarri izana, azkenean berdintasunaren aldeko urrats bat gehiago dela, urrats garrantzitsu bat, eta batez ere, bueno, uste dugu aurreko planaren ebaluaziotik abiatuta, horrek ere bide bat egin izanak, erakusten dulako, nundi jo behar dan ere, hortik abiatu, hausnartu eta ekarpenak egin ahal izan ditugula eta elkarlaneko emaitza ona izan dela uste dugu. Eta, bueno, argi ikusten dela, bide horretatik beti ere emaitzak hobeak izan daitezkela. Eta orain tokatzen dela guztion konpromisoarekin jarraitzea eta ahalik eta gehien aurreratzea. Gure aldetik ere eskerrak eman, parte hartutako eragile, tekniko eta guzti. Interbentzio gehiago ez balego, bozkatzera jarriko genuke, aldekoak. Zortzigarren puntu hau, berdintasunerako 3. plana hartzea, aho batez gehatuta onartuta. 9. Garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza programen udal ordenantza aldatzeko hasierako izaera onartzea. Bai, bueno, kasu honetan baita, udal batzarraren osoko bilkurak 2016ko maiatzaren 26an onartu zuen garapen bidean daude herrialdeko lankidetza programen udal ordenantza, eta data horretatik gizarte zerbitzuak sailak finkatureko irizpide objektiboak kontutan hartuta diru laguntzak eman ohi dira. Baina, gardentasun ikuspuntuari jarraiki, irizpide horiek orain arte zeuden zehaztuta ordenantzan bertan, orduan, egin deguna da, hain justu, ordenantzan ipini, eta horrela,
baina denontzako eskuragarri egoteko. Decíamos que el Pleno del Ayuntamiento en sesión del 26 de mayo del 2016 ya aprobó la Ordenanza Municipal de Programas de Cooperación con países en vías de desarrollo y desde esa fecha se han venido otorgando subvenciones de acuerdo a criterios objetivos que se habían fijado por el Departamento de Servicios Sociales. Pero desde un punto de vista de transparencia, pues es verdad que es preciso que en la propia ordenanza se hagan públicos esos criterios y que estén incorporados en la ordenanza en vigor. Entonces, pues precisamente es lo que se ha hecho con esta modificación, incluirlos en la ordenanza y bueno, sería un poco lo que sometemos ahora a votación. Interbentziorik ez balego, orduan bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak. Hamargarrena, gazteentzako etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantza hasierako izaeraz onartzea. Bai, gaur baita ekartzen dugu ordenantza berri bat, hain zuzen ere Andoaingo herrian gazteentzako etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak, eta bueno, batez ere laguntza hauen helburua da gazte eskatzailea ohiko bizilekurako etxebizitzaren errenta zati batean ordaintzen laguntzea, eta baldin eta etxebizitza hori errentapeturik baldin badute edo hura kontratatzeko konpromisoa hartzen badutzen dagokion deialdiko eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hilabeteko epean. Lagun edo pertsona gazteentzat izango litzateke, 18 eta 30 arteko urte bitartekoak hartzen da, eta etxebizitza noski Andoainen egon beharko luke. Decíamos que traemos también la ordenanza reguladora de las bases que establecen la concesión de ayudas para el alquiler de viviendas para jóvenes en el municipio de Andoain, que su objetivo es el de contribuir parcialmente al pago del alquiler de la vivienda destinada a domicilio habitual de las personas jóvenes que ya dispongan, bien porque estén en arrendamiento de dicha vivienda o se comprometan a contratarlo en el plazo de un mes tras la fecha de la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la correspondiente convocatoria. Está dirigida para personas jóvenes entre 18 y 30 años y el arrendamiento debe ser, lógicamente, que esté en el municipio de Andoain. Batez ere baita ere, komentatzia hauek eskatzeko lehenik eta behin gaztelagun dirulaguntzak eskatu beharko luketela eta haiek lortuko ez lukete, kasu hontan ja Andoaineko ordenantzan dirulaguntzetara aukera izango lukete. Diru kopuru aldetik izango litzateke dirura sarrerak izango beharko lituzkete 9.000 eta 14.000 tartean, orduan errentaren diru laguntza izango litzateke errentaren 50%, 14.000 zentimo batekin 17.500 bitarteko izango balitz diru laguntza izango litzateke errentaren 50%, 17.500 zentimo bat eta 21.500 euroko bitarteko diru sarreretan diru laguntza izango litzateke errentaren 50%, eta 21.500 zentimo batekin eta 26.000 bitarteko diru sarrerak izango balituzkete, orduan diru laguntza izango litzateke errentaren 20%. En cuanto a la cuantía de las ayudas, si los ingresos brutos fueran entre 9.000 y 14.000 euros, sería una subvención del 50% de la renta, del alquiler. Entre 14.000 con un céntimo y 17.500 sería un 40%. Entre 17.500 y un céntimo y 21.500 sería del 30% de la renta. Y entre 21.500 con un céntimo y 26.000 sería el 20% de la renta. Baita ere azaltzeko diru laguntzaren zenbatekoa hilean gehienez 250 eurokoa izango litzateke, eskaera bakoitzeko gehienez ere 12 hileroko. La cuantía de la subvención se establece en un máximo de 250 euros al mes por cada solicitud para un periodo máximo de 12 mensualidades. Eta baita ere azaltzeko
eta hau bai aipatu nahi dut etxe bizitzaren mailaren proposamena izan zala, batez ere, behin prozedura amaituta, egindako eskaeren eta diru laguntzen kopuruak aurrekontu partida agortzen ez badu, eta hemen esan behar dugu diru partida izango liratezkela 50.000 eurokoa, kasu hontan, beteko kopuru hori agortu ez bagenu, kasu hontan, udalak eskabideak aurkezteko beste epe bat ireki ahal izango du, edo komenigarriagoa balitz, epea ekitaldi ekonomikorin zehar irekita utziko luke. Decíamos también que esto fue una propuesta que se hizo en la mesa de vivienda y que se ha incorporado a la ordenanza, en la que si una vez finalizado el procedimiento el número de solicitudes y subvenciones no superara la partida presupuestaria, que para el año 2020 está fijada en 50.000 euros, en ese caso se podría o bien abrir un nuevo periodo de presentación de solicitudes o, si fuera más conveniente, pues dejar el plazo abierto durante el ejercicio económico para que las personas, aunque en este momento no estén en disposición de pedirlo, pues a lo largo del año sí se pudieran acceder a las mismas. Txaldeon. Hau gehiago dijoa plan estrategikoaren metodolaren bidetik, berdintasun planaren metodaren bidetik baino. Badirudi gaur beste konsensu batzu badaudela eta espero dugu hau izatea lan estilo honetan egiten den azkeneko ordenantza. Komentatu dugu, gizarte zerbitzuen batzordean hitz egin genuen, etxe bizitza mailan, baita ere erregistratu genuen idatzietan, eta gaur gatoz hori berrestera, eta herritarrek ere, edo behintzat hau ikusten dutena, jakin dezaten hau nola landu den, ez pena handiz ikusi dugu prozesua, iruditzen zegulako dela ordenantza importante bat, ordenantza oso garrantzitsu bat, horrelako gauzak egiten dienean eta oso garrantzitsuan esaten da estrategikoa, ez? Gure ustez bada, gaztei begirako politikak aktiboak direlako, publikoak, eta uste dugu importantea da, eta pena handiz bizitzen dugu, eta frustrazio handiarekin horrela egin izana, ez? Azkar eta inolako parte hartzerik bermatu gabe gogoratu behar dugu pixa memorietatekan, partida hau sortzen da ere 2019an, aurrekontuetan, PSek egindako proposamen bat txartatzen dugu hala moduz, eta ez negoziazio oso polit baten ondorioz, baina txartatzen dugu partida adierazteko zein borondate dugun gai aurrera ateratzeko, baina egia da gure ustez merezi duen lanketarako, eta momentu horretan etxe bizitza mailan beste gai oso importante batekin lanean ginenez, agortzen da agintaldia eta ez da aurrera egiten, ez? Eta orain berrartzen da, eta guztiz ados gaude. Gure sorpresa zein dan, ematen zegula 6 eguneko epea ordenantza honetaz eztabaidatzeko. Hau da, ez da erabiltzen, ez da ohiko metodo minimoa ez dakiten entzat izaten da, batzorde batera eramaten da, bertan egiten da aurkezpena, bai politiko eta bai teknikoa, argitzen dira zalantza batzuk, galdera batzuk, eta ondoren hurrengo batzordean diktaminatzen da. Hori da, ohiko prozedura minimoa, ez? Hemen ez da, hemen bidaltzen da emailez zirriborro bat, gaztelera hutsez, eta hurrengo asteartean diktaminatzen da, eta horrela guaz, eta esaten dugu itxin pixka bat, honetaz hitz egin behar dugu guztio, lasai, egiten dugu sarrera, esaten dugu deitu dadila etxe bizitza maila, aktibatu dezagun, ohiko prozedura gai hauetarako etxe bizitza maila, gure ustez aurreko agintaldian, ondo funtzionatu zuen, eta dena ginen eroso marko horretan, ekarpenak egiten, herri eragileekin batera, eta orduan guk esaten duguna da, guazen horrea, eta esaten dugu, bai, arrazoi dezute, orduan, astelenerako deitzen da, eta esaten dugu, bale, badoa, ja, rekulatu dute, eta badoa berriz ere prozedura martxan jartzea, baina gure sorpresa da, astelenean egiten dela, eramaten ditugula proposamen metodologiko batzuk, deskartatzen dira momentuan, hartzen dira ekarpen batzuk herri eragileek egindakoa, zuzenketa batzuk aldatzen da, eta hurrengo goizan bidaltzen da, ostiralean diktaminatu eta bagoaz aurre. Orduan,
gure ustez hau ez da modua lan egiteko. Ez da modua lan egiteko, ez oposizioarekin, baina uste dut gobernuarentzat ere ez dala modu egokiena. Uste beste pausa behar dela gauzak egiteko. Guk proposatu genuen etxebizitza mailan, eragile berriak deitzea etxebizitza maila. Gure ustez etxebizitza maila ez da marko itxi bat, merkataritza maila marko itxi bat, azkenean dira lan metodoak, kogobernantza ereduak dira, orduan gu esaten genuen, aurrekoan egin behar genuen ordenantza hori egiteko eragile hauek deitu genitun bezala, deitu ditzagun eragile berri batzuk gai honekin interesa izan dezaketenak, eta zeintzu dira? Dira gazteak, dira emakumeak, dira, badaude kolektiboak parte hartu dezaketenak, ez hitz egin dezagun beraiekin, ez? Aurten ez, aste honetan urte bete dala udal hauteskundeetaz, gure komunikazio taldeak egin du bideo bat, jasotzen duena kanpainaren momentu batzuk, eta horretan garatziren esaldi badago, ez, asko hitz egiten da gaztei buruz, baina oso gutxi gazteekin, ez, eta hau da adibide praktiko bat, ez, politika egiten ditugu gazteekin, gazteentzat, gazteen iritzia jaso gabe, ez. Gure ustez prozedura ez da txukuna izan, baina esaten dut baita zuentzat ere, gobernu ikuspegitikan ez da inolako transbersalitaterik egon departamenduen artean, honetaz hitz egiteko, gazteria departamentuak ez du parte hartu, ez du parte hartzen esanet egiten dela, egindan karriletikan inolako karpenik jaso gabe, eta guk galdera batzuk egin genituen. Esaten dut horrelako ordenantza bat egiteko, galdera batzuk ditugu, galdera pertinenteak, galderak dira, zenbat gazte daude handuainen 18 eta 30 urte bitarte? Zenbat bizi dira gurasoekin eta zenbat bizi dira bere gurasoen etxetik kanpo edo independiziatuta? Zenbat alokairuan, zenbat erosita, alokairuan bizi direnak zen baldintzatan bizi dira, pisu konpartituak, ez, familia dute, ez dute, zenbat daude lanean, zenbat kobratzen dute bataz bestekoan, gurasoen etxan daudenetatik zenbatik nahiko lukete independizatu eta ezin dute soldatagatik edo zeagatikan. Datu hauek badituzue? Ja, oposizioak ez ditu, baina zuek badituzue, zuek ordenantza hau erredaktatzerako orduan hausnarketa hau egin dezute. Esan nahi dut, neko galdera pertinente dialako, eta azkenean, hitz egiten egia ordenantza bat, gure ustez, izan behar duena eraginkorra, eta orduan hemen etxebizitza mailan eragile batek ere esate zuen, ez dakinik oso eraginkorra izango dan, zan gazteleku programatikan kanpo gelditzen direnetatikan, ez ditut asko ikusten ordenantza honetan sartu izango dutenik. Esatezun, hausnarketa moduan, gauz horiek, uste dut, hitz egitekoak direla, pasatzen dira gainetikan eta egiten da korrika betean, ez? Eta unik esaten dut, ze arrazoi dago hauen azkar egiteko. Osea, presa, espero dut ez esatea, 4 urte izan dituzu eta ez dezu egin, baina beste gauza batzuk egiten genitulako. Esan nahi dut, zuk ere 6 egunero ordenantza bat ere egingo bazenu orain eta egintaldia bukatu arte, 6 egunero hartu eta ordenantza bat egin, utziko zenituzke ordenantzak eta gauzak egin gabe. Eta horrez esan edu, orduan urrengo egintaldian ezin dela iritzirik eman ezertaz ez, politika ez da hori. Momentu batzutan, ari gara gauza batzutan lanean, eta ezin dira beste batzuk heldu, baina beste horiek heltzen direnean, eskubide osoa dugu guztiok parte hartzeko eta iritzi emateko. Eta uste dut, prozedura aldetikan, ez dala bat ere txukun izan, ez oposizioarekin, ez herri mugindoarekin, baina ez da ere gobernua berarekin. Uste dut horrela ezin da lanik egin. Horrela ez da inoiz lanik egin. Hemen ez esan guri horrela pasatzizkigun gauzak ez. Gauza bada diktaminatzea proposamen batzu, baina ordenantzak eta hori, gutxien ez beti, batzorde batean aurkeztu, hurrengoan diktaminatu. Eta inkluso, denbora gehiago utzi, zalantzak daudelako eta ekarpenak egin direlako. Eta adibide jarriko izkizut, etxebizitza ordenantza, etxebizitza municipalen ordenantza urte eta piko, hori esan hori ez da eredua, hor denbora gehiegi eman ginuen, baina zalantzak zeuden eta gauza zeuden, ekarpenak zeuden, aztertu egiten da. Larritasun ekonomikoa duten eta gizarteratzeko behar duten pertsona eta familiei sustengo emateko ordenantza. Hori importantea zen eta hartu genuen behar genuen denbora gizarte zerbitzuetan denon artean behar bezala lantzea. Barne araudia hasi ginen lantzen, genuen gehiengo absoluto bat hori aurreratatzeko
Eta azkenean, negoziatzen hasi ginen, eta ez zuen denborik eman hori onartzeko. Eta bagenitun presioak ere, agintalia bukatzen eta esaten, baina zertarako onartuko dugu orain gehiengo absolutoz, hurrengoan aldatuko dugu. Eta guazen saiatzea konsensuak bilatzen ez. Eta nik uste dut, honetan talante bat, beste talante bat behar dela, beste esku bat behar da zuen aldetik. Eta, badirudi ja gaur norabide hori hartzeko erabaki hartu dela, esaten dut, izan dadila, azkeneko ordenantza, prozedura honekin, eta alde bakartasuneko dinamika honekin hartzen dela. Eta segitezen lanean, gutxieneko baldintzekin. Hau da, gure arteko debatea izan behar zuen edukiaren inguruan, ez metodologiaren inguruan. Eta uste dut, metodologiaren inguruan debatitzen pasatzen dugun batzorde bakoitza, pleno bakoitza demostratzen duena da zeo zerk ez duela behar bezala funtzionatzen. Gure artean dagoena ezberdintasuna da proiektua eta hor egon behar du debatea. Eta ez ze denbora, kontutan hartuta, hau onartuko dezutela, gehiengoa daukazutela eta denbora daukazutela. Orduan, ze kostatzen du prozesu minimo garden bat aurrera eramatea. Beraz, guk aldekoa emango dugu, ematen dugu aldekoa, baiezko voluntarista bada, ez dakigu ordenantza honek izango duen eskatzaile bat edo 5.000, ez daki inorrek zer gertatu den ordenantza honekin. Orduan, beharrezkoa da, gazte eman beharko zaie, eta baiezko bat ematen diogu, baina mesedez beste lan metodo bat behar dugu. Vale, un poco por ir contestando, efectivamente, pues es verdad que nosotros, como Grupo Municipal Socialista, pues es verdad que nos sentimos especialmente orgullosos por la ordenanza que traemos hoy. Como muy bien decía el señor Zulueta, se presentó en el 2019, pero también la presentamos en el 2018. Allí no tuvimos tanto éxito, lo intentamos. Ahora ustedes hablan de que les parece muy importante, pues ojalá en el 2018 hubieran cogido ya la idea y la hubieran tratado de aplicar. Pero bueno, nosotros seguimos siendo insistentes y en el 19 volvimos a intentarlo y bueno, es verdad que los procedimientos y el talante de aquellos días pues tampoco eran muy buenos por parte del equipo de gobierno, pero bueno, lo incluyeron en los presupuestos, lo cual les agradecimos y bueno, en ese sentido pues se pudo llevar, bueno, ustedes no lo llevaron a la práctica, pero desde luego este equipo de gobierno sí creía en esta subvención, que es importante decir que tampoco aspira mucho más, es decir, a ser una subvención. Aquí el señor Zulueta hablaba efectivamente de todo el proceso que hicimos para el alquiler social de las viviendas y efectivamente, como se dijo tanto en la mesa de vivienda como se dijo en la comisión, todos hubiéramos pensado que iba a tener muchas más personas beneficiarias y que se iban a apuntar. De hecho, todos esperábamos que hubiera muchísimas personas en Andoain que se apuntaran para ello y nos sorprendió que tampoco hubo tanta gente. Entonces, efectivamente, no sabemos si aquí a lo mejor solo accede una persona o solo se presenta una persona, pero bueno, si conseguimos ayudar a una, pues por lo menos ya estaremos contentos y si conseguimos ayudar a más, pues todavía será mejor. También se dijo en la mesa de vivienda, lógicamente, hemos puesto como cláusula que la gente primero acceda a la subvención de Gaztelagun, pues porque Gaztelagun es una subvención que da el gobierno vasco, que tiene también muchos más recursos de los que tiene el ayuntamiento y no tendría sentido que el ayuntamiento asumiera recursos cuando hay otras entidades supramunicipales que pueden atenderles. En el caso, porque efectivamente, y eso también se explicó en la mesa de vivienda, hay características que difieren, porque para eso cuando se estudió esta ordenanza se vieron las diferencias que había entre las requisitos que pide Gaztelagun y los requisitos que pide la ordenanza municipal, pues lógicamente se ha puesto porque habrá personas que se van a quedar fuera de los requisitos que nos exige Gaztelagun y como ayuntamiento pues queríamos estar ahí para poder ayudarles en el sentido y bueno, como decíamos antes, será una ayuda porque son 250 euros, pero bueno, por lo menos podremos ayudarles para tratar de ser un apoyo más a la hora de buscar esa independencia. Efectivamente, en cuanto a la metodología, ustedes proponían incluso a lo mejor llegar a que fuera una ordenanza más dirigida en general al alquiler para todo el mundo. Efectivamente, también se podía haber estudiado así, pero nosotros desde el equipo de gobierno se optó más por dirigirnos, por lo menos ahora, en esta primera vez, a las personas jóvenes entre 18 y 30 años, y es un poco el objetivo que se ha querido atender en estos momentos, que habrá tiempo de que pues estudiar también otras opciones. Y desde luego también
Y unido a eso, es verdad que bueno, llevábamos también trabajando con esto, pero bueno, nos pilló la pandemia en el medio y lógicamente la rapidez, que también ya lo comentamos tanto en la mesa de vivienda como en la comisión de servicios sociales, pues viene un poco generada por la situación actual que están viviendo nuestras jóvenes y nuestros jóvenes en Andoain. Todos sabemos que muchos tienen una situación complicada y ahora mismo pues muchos de ellos se pueden encontrar en ERTES o en otras situaciones que pueden conllevar incluso que tengan que estar replanteándose si pueden seguir viviendo de forma autónoma pagando un alquiler. Entonces, bueno, pues en ese sentido queremos tratar de que no, bueno, pues ayudarles desde el ayuntamiento un poquito más y en ese sentido, bueno, pues como se ha dicho siempre, es una ordenanza que parte desde luego con estas bases, que vuelve a ser un documento vivo, como no podía ser de otra manera, que tenemos que esperar a ver la primera, cuando se produzcan las solicitudes, veamos un poco por dónde va y si lógicamente se considera que de cara al año que viene hay que rectificar, como se hace con todas las ordenanzas, y bueno, cambiar algunos de los requisitos, pues tengan por seguro que lo miraremos y trataremos de hacerlo como se va a hacer y se está haciendo con las ordenanzas que están actualmente. Muchas gracias. Bueno, desde nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, vamos a estar apoyando todas las iniciativas que haya en esta línea, ¿no? Nos parece que Andoain hizo un estudio muy potente sobre vivienda y también nos parece un poco que se ha quedado ahí. Entonces, sí que es verdad que en la línea de lo que dice John sí que se podía haber hecho un estudio también de la necesidad que había, pero bueno, no obstante nos parece, o sea, que todas las ordenanzas que vayan en esta línea las vamos a apoyar, que sí que es verdad, pues porque yo conozco un poco el tema de Gaztelagun, que los jóvenes no pueden acceder hasta el segundo año a la ayuda de alquiler y sí que me parecía a mí una carencia, pues porque generalmente cuando tienes más necesidad es al principio, ¿no? Entonces, pues nos ha parecido, o sea, muy buena iniciativa el hecho de que se tenga en cuenta esta circunstancia, ¿no? Y como lo dije en la comisión, solamente por eso ya me parece que es algo novedoso y que es algo bueno como para apoyarlo. Entonces, nuestro voto va a ser que sí. Laburrean erantzun tegatikan ulertzen dut eta digarri egiten zaite atzera begiratzeko daukazun joera hori nik uste dut hori astindu egin behar degula pixka bat, Osea, esan dute 2018ko aurrekontuetan egin zenuten proposamena, bai, eta orduan esan behar dizu, bai, proposamena hori registratu zenuten plenoaren egunean, eguerdiko ordu bitan, plenoa hasi baino 5 ordu lehenago, ezinezkoa da ezer negoziatzea, esan bueno, badaukazu gogo bat atzera egiteko eta hor nabaritzen da gurekiko daukazun zea bat nik uste dut horri irteera eman behar zaiola, alkatea zea eta uste dut horri buelta eman behar zaiola. Gaurko plenoa ikusita, nik uste dut, pozik egoteko modukoa da, daukazun oposizio edukita, Andoni Alvarezek egindako interbentzioa edo Estimuk egindako interbentzioa, inolaz ere ez genuen guk izan 2011 eta 2019 artean. Esan dut, gerakinaren kontuarekin entzun genitunak, bestearekin, hau, osea, hemen aurreko batean Arregi jaunak esaten zuenean, lotxetarik esaten du, gizon hau benetan gustatuko litzai berekin eseri eta errepasatzea 2019 bitarteko bere, gobernukideen plenoak eta interbentzioak, eta uste dut sano izango litzatekeela guztiontzat ikusteko hemen zer esaten den. Bukatzeko azkartasuna beti dago eta premia beti dago. Esan edut, gizarte larrialdia zeuden pertsonen ordenantza aprobatzeko beharra bazegoen ere, baina ez, proposamena ditugu, atzeratzen dugu, begiratzen dugu hau hobeto, uste dut hori dala gaztasata bezala el ABC. Esan edut, hemen presa beste zerbaitengatikan egonda, eta askok erantzuten dio gurekin ez kontatu izatari edo haserrealdeari, eta beste bat ereduari eri izan daiteke. Gaur goizan adibidez irigintzan onartu da txakurkaken ordenantza arautzeko parte hartze prozesu bat egitea, ez? Eta nik esaten du, zindan ezberdintasuna hor parte hartze prozesu bat egin, eta etxebizitza ordenantza laguntzak ordenantza hau, ez? Bueno, pues ezberdintasuna da, parte hartze prozesu hori guk diseinatu genula, parte hartze prozesu horren diru laguntza guk eskatu genula, eta hau, zu egin dezuten. Orduan eredu talka bat ere badago.
badago, eredu ezberdina ditugu, bai mamian, baina baita ere formetan, eta hemen ikusten da. Orduan espero dut, bueno, denon artean, egia dan ze aldaketa badagola, aste honetan ez dugu ezer txiokatu, eta txiokatu dugune izan da zuzenketa bat egiteko, beraz, ez dago inolako, ez dago ezer aurpegiratzerik, eta benga, eta hasi benetan lanean beste talante batekin behar dugulako guztiok. Nik ez duen interbenitu behar, buen rollismo guzti hau ez eteteko, baina nik bai gogoeta pare bat Zulueta jaunari. Bat, gazten aipamenai buruz, ez zait gustatu nola sonatu duen, literalki esan ez du, gazteen politikak bultzatzen dituzue gaztekin kontatu gabe. Nik hori ez da delkar banatzen, EAJak ez du bat egiten horrekin. Eta iruditzen zait askotan gazten inguruko monopolio hori egiten dugu, nik horrezkatzen ditu gaztea, nik ez, zuk, nik uste ez gatoz bat, bai ez dapen horrekin, hori matizatzeko. Bigarren, aurreko legaldiari begira, ni etorkizunari begira jarriko naiz gehiago, baina bai puntualizatu, nik uste, baina bai puntualizatu, ondo legoke, aurreko legaldiko bi aurrekontu adiz gure taldearekin atatzen dituztela. Elkarri eskua eman da, sozio preferenteak ginala, eta elkarri babesa emanez, eta beraz nik uste bastante leun izan zen dutela gutxinez zati bat. Nik uste hori aitortu beharko zenukela. Eta azkenik, etorkizunari begira, diot, nik uste modu positiboan hartzen ditugu desde luego EAJ-tikan eta gobernu taldeak ere bai hartzen dituzten ekarpen guztiak, baina nik bai gogoeta bat pertsonalak kasu honetan, eternalizatu gaitezkela estudioak egiten, ikerketak egiten, egin ditzazkegu 1000 estudio soziodemografiko, egin ditzazkegu nahi dituen guztiak. Baina nik uste momentu honetan gobernu talde honek hobetsi duena dela, erabakiak hartzea eta laguntza martxan jartzea ja. Eta horrek esan nahi du, ja behar duela, laguntza hau segurrazki hemendikan 6 hilabetera, hemendikan urte betera ez delako berdina izango. Seguramente akatsekin, seguramente hobetzeko asko dugulako, baina nik uste baita ere erabakiak hartzea eta gobernatzeak egitzen dola noizean behi, pausoak ematea. Eta horregatik esaten dute, modu positiboan hartzen ditut kritika guztiak, baina ez gaitezen ere hori manikeismo hortan jarraitu dezagun dena eztabaidatzen, eternalizatzen, eta nolabait gobernuaren lana nolabait moteltzen edo geldiarazten. Ez gaitezen hortan ere hori. Beraz nik ere reflexio hori partekatu nahi nuen zuekin. Interbentziorik gehiago ez badago, eskatzera jarriko genuke gaia, aldekoak. Puntua, 850/2019 zenbakiko alkatetzako zenbakia berrestea. Bueno, bai kasu hontan eta agian aurreratuko naiz, baina baita ere 12ko puntua dela eta idazkari jaunak inportatzen ez bazaizu, biak era bateratuan esango ditut, azken finean biak gai berdinakoak dianak, biak kontu ematea da, ebazpenak direlako, orduan, jakiteko biak dira, barkatu, bale, orduan gero, talde guztiak ados badaude, baina berez berresteko dela, bozkatu behar direla ebazpenak. Dena den bozkatzerakoan agian bitan ingo dugu, bakarrik azalpenak ematerakoan ari nintzen, barkatu. Batez ere biak direlako, hain zuzen pertsona batek, kasu batean bere jabetzako sakurra 2019ko azaroren 29an Alejandro Kalonge auzoan animalia jagon eta gordetzean behar den zuhurtasuna izan gabe egon zelako, eta beste kasuan 2020ko martxoaren 5ean Buruntza auzoan. Decía que, de cara a la votación, por supuesto, si hay que votar 2 veces no hay ningún problema, pero más que nada por explicar los 2 temas juntos, porque es prácticamente lo mismo, cambiando un poco las fechas y el lugar. En ambos 2 casos se trata de incoar un expediente sancionador a 2 personas diferentes, por cuanto en un caso, el día 29 de noviembre de 2019, un perro de su propiedad se encontraba en Alejandro Kalonge sin que mantuviera la debida diligencia en la custodia y guarda del animal, y en el segundo caso, en cuanto el día 5 de marzo del 2020, pues los perros estaban en el barrio Bruncha también sin que se mantuviera la debida diligencia de la custodia y guarda de los animales. Orduan, ez dakit
interbentziorik ez balego, boskatzera jarriko genituzke, lehenik eta behin lehenengua, hau da, 2019ko /830 ebazpena, aldekoak. Ez, onartuta geratu dela 830/9/2019 zenbakiko ebazpena, hau batez. Eta orain, bain zuzen ingo genuke gauza bera, 2020ko /170 ebazpenarekin, aldeko botoak. 170/2020 ebazpena, hau batez onartuta geratu da. 13. puntuan, 2020ko otsailaren 20ean, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa. Zainketak beren dimensio guztietan historikoki aitortu gabeko eta ordaindu gabeko zereginak izan dira, gehien bat emakumeek egindakoak. Feminismoa izan da eta bereziki ekonomia kritiko feminista zainketak iluntasunetik atera eta bizitza eta ongizatea mantentzeko ezinbestekoak direla erakutsi dutenak. Bai eta sistema sozioekonomiko osoaren oinarria den ugalketa ekonomiko osoaren oinarria den ugalketa ekonomiaren funtseko ardatza ere. Feminismoak salatzen duen desberdintasuna egiturazkoa eta globala da. Sistema kapitalista eta patriarkalak finkatzen eta eusten dio eta sistema horren helburua da pertsona gutxi batzuentzako oinurak eta privilegioak lortzea. Pertsona haulenen eta zapalduenen kontura azken finean emakumeen kontura, kolektiboaren aniztasun osoan, migratzaileak, arrazaren arabera, sailkatuak, transak, diversitate funtzionalak dutenak, gazteak eta adinakoak. Zaintza lanak ikusezin bihurtzea, probezia, feminitzatzea, baina indarkeria matxistak eta sexu identitateetan eta edo genero adierazpenetan askatasunik ez izatea dira emakumeek bizitza esparru guztietan pairatzen duten gizarte mendetasunaren sintomateko batzuk eta saiestezina egiten dute dagozkien espazio guztietan hartzea. Kaleek, erakundeak, lantokiak edo ikastegiak, kultura espazioak eta bat. Azken hamarkadetan zaintzak antolatzeko modu tradizionala jasanezina bihurtu da hainbat faktorengatik, hala nola erronka demografikoa, biztanleriaren zahartzea eta familia nuklearraren eta heterosexualaren gainberean. Bizikidetza eredu bakar gisa. Hori guztia, zaintza lanak finantzatzeko baliabide publiko nahikorik gabe. Eta beraz, bizitza zaintzea emakumeen borondatezko lanari dagokio ia esklusiboki, inolako aintzatespen sozial edo ekonomikorik gabe. Irizmen labur, ertain eta luzeko neurriak behar dira. Gaur egungo arazo zehaitzei tokiko eremutik erantzunak eta konponbideak eman nahi dizkieten neurriak. Hain zuzen ere, auzotarrengandik hurbilen dagoen eremua delako. Zainketen demokratizazioaren aurrera egiteko interbideak bizilagunek zainketarakin konpromisoa hartzen duen udalerri baterantz. Zainketen tokiko ekonomi eta dantz. Azken batean, bizitzaren iraunkortasunean oinarritutako gizarte antolamendu bidezkoago eta berdintzaleago baterantz. Horregatik, guztiagatik Elkarrekin Podemos Andoain taldea mozio hau aurkezten du. Bat.
Andoaingo udalak bizilagunen bizitzari eta ongizateari eusteko ezinbesteko ondasun komuntzan aitortzen ditu zainketak, bai eta sistema sozioekonomiko osoaren oinarria den ugalketa ekonomiaren funtsezko ardatzak ere. A ver, los cuidados, con sus múltiples dimensiones, han sido históricamente tareas no reconocidas y no remuneradas realizadas mayoritariamente por las mujeres. Ha sido el feminismo y, en particular, la economía crítica feminista quienes han sacado los cuidados de la oscuridad y han demostrado que son una parte fundamental, indispensable para el sostenimiento de la vida y el bienestar, así como un eje fundamental de la economía reproductiva que sustenta la base de todo el sistema socioeconómico. La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global, asentada y sostenida por el sistema capitalista y patriarcal, cuyo objetivo es obtener beneficios y privilegios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que terminan siendo las mujeres en toda su diversidad: migrantes, racializadas, trans, con diversidad funcional, jóvenes y mayores. La invisibilización de los trabajos de cuidados, la feminización de la pobreza, las violencias machistas o la falta de libertad en las identidades sexuales y o expresiones de género son algunos de los síntomas de la subordinación social a las que se ven sometidas en todas las esferas de la vida y hace ineludible tomar todos los espacios que también les pertenecen: las calles, las instituciones, los centros de trabajo o estudio, los espacios culturales, etc. En las últimas décadas, la forma tradicional de organizar los cuidados se ha convertido en insostenible por varios factores, como el reto demográfico, el envejecimiento de la población o el declive de la familia nuclear y heterosexual como único modelo de convivencia. Todo ello con insuficientes recursos públicos para financiar el trabajo de los cuidados, de manera que el cuidado de la vida recae casi en exclusiva en el trabajo voluntario de las mujeres, sin ningún tipo de reconocimiento ni social ni económico. Son necesarias medidas de corto, medio y largo alcance que busquen dar respuestas y soluciones a problemas concretos actuales desde el ámbito local, por ser el ámbito más cercano a las vecinas y vecinos. Soluciones para avanzar hacia una democratización de los cuidados, hacia un municipio que se comprometa con el cuidado de sus vecinas y vecinos, hacia economías locales de los cuidados, en definitiva, hacia una organización social más justa y más igualitaria, basada en la sostenibilidad de la vida. Es por ello que el Grupo Elkarrekin Podemos Andoain presenta la siguiente moción. 1. El Ayuntamiento de Andoain declara los cuidados como bien común indispensable para el sostenimiento de la vida y el bienestar de las vecinas y vecinos, así como un eje fundamental de la economía reproductiva que sustenta la base de todo el sistema socioeconómico. Fin de la cita. Familia barruko zainketa lanetan emakumeek eta gizonek bere egiten dituzten erantzukizunei dagokionez, gaur egun oraindik desberdintasun handia dago. Emakumeek aldi berean lan ordaindurik egin arren. Hau da, etxeko eta zaintzako lanak batez ere guri dagozkigu oraindik ere etxetik kanpo ere lan egiten dugun arren, oraindik gizon askok beren betebehar eta erantzukizunetatik kanpo sentitzen dituzten bitartean. Al igual que yo, estoy segura que todas y todos, o la mayoría de quienes estamos aquí en esta sala, hemos vivido una situación así y también estoy segura también que se darán cuenta de que la responsabilidad en la familia no es siempre automáticamente una responsabilidad paritaria. Todo ello tiene sus consecuencias. La falta del reparto igualitario del trabajo doméstico y del cuidado supone para las mujeres que desarrollamos trabajos remunerados, y me atrevería a decir también para las mujeres que no, que el gran problema es la doble jornada y en otras ocasiones nos coloca ante el dilema de tener que elegir entre el trabajo y la familia. Frente a este panorama negativo, otra sociedad es posible si asumimos de una vez por todas el principio de corresponsabilidad. Se necesita llevar a cabo un cambio colectivo de las familias, de los hombres y las mujeres individualmente y toda la sociedad en su conjunto. Erantzunkidetasunak laguntza eskatzen du guztiontzat, zerbitzu publiko egokiekin eta zaintzari laguntzeko neurriekin, enpresentzat beren produktibitatearen mesedetan familia bizitza erraztuko duten berdintasun eta konziliazio planekin,
eta gizarte eragileentzat nola baita ikasteentzat edo komunikabideentzat ere asko lagun baitezakete herritarrak berdintasunean trebatzen eta sentiberatzen. Y votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos. Interbentziago dik ez balego, bozkatzera jarriko genuke mozioa. Aldeko botoak? Elkarrekin Podemos talde politikoak aurkeztutako mozioa, aho batez onartuta geratu da. Hurrengo puntua, 14. Gipuzkoako senideak 2020ko otsailaren 26an aurkeztutako mozioa. Idazki honen bidez, Gipuzkoako senideak elkarteak udal-honi ondorengoa eskatu nahi dio. Bat, gure adinekoen arreta lehentasunezko gaia da, eta aldi berean presako kontu bat, irizpide politiko sindikalen goraberen mende egon ezin dena. Bi, Gipuzkoako Foru Aldundiari dei egitea behar diren neurriak har ditzan laneko gatazka hori konpontzeko. Gatazka horrek erabateko eragin pasibo-aktiboa baitu. Era berean, Foru Aldundiari eskatzea kobratutako kuoten eta emangabeko zerbitzuen 100% zatiak itzultzeko konpromisoa bete dezala. Eta hori ukatzen ari zaien eskubide gisa, espero dute egoiarrek eta mendekotasuna duten pertsonek. Era berean, Foru Aldundiari eskatzea arreta ratioak berriz ere azter ditzala. Ez errentagarritasun ekonomikoaren irizpideen arabera, baizik eta mendekotasuna duten eta ahulak diren pertsonei zerbitzu emateko. Zerbitzu instrumentalizatu bat, baino zerbait gehiago behar baitute. 3. Gaur egungo lan gatazka konpontzeko, Foru Aldundiari eskatzen diogu mahai bat deitzeko, non inplikatutako alderdiak eseriko baitira, gatazka hori amaitzeko helburu bakarrarekin. 4. Bere udadetik Gipuzkoako egoitza eta eguneko zentruen hitzarmen kolektiboan gatazkan dauden sektoreko patronalei dei egitea. Aurrera pauso bat eman eta arazo hori konpontzeko benetako ahalegina egin dezaten. Beste pertsona batzuek gainditu ezin izan duten bizitza luzera baitu. 5. Udaletxe honek konpromiso hartzen du zentro publiko eta itanduetan dauden egoiliarrei eta mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko gutxieneko kanonak nabarmen urratzen dituen enpresa aurka jotzeko. Azkenik, zure udalari eskatzen diogu, osoko bilkuran goian adretzeko puntuak onartu ondoren, ondorio hauek lehenbailen gizarte politikako foru diputatuari helaraz diezaizkiola. Bale, ez gure aldetik bakarrik aipatu, aipatzen diren puntu batzuekin ados egon gaitezke, beste batzuekin igual bere osotasunean ez, baino abstenituko gara mozio honetan. Egia da, hau asko eztabaitu dela eta uste dut hemen behin eta berriz eztabaidatu dela. Esate baterako, oker ez banago, gogoan dut mozio bat ekarri zela iazko urrian egoitzetako gatazkaren gaiari buruz, baina batzar nagusietan denbora asko daramate eztabaidatzen eta guk beti jarrera bera izan dugu. Argi daukago eta berriro diot, ez da lehen aldia hemen esaten duguna, hau da, zenideen eta erabiltzaileen eskaerak mahai gainean jarri behar direla. Azkenean, egoera honetan kaltetu nagusiak Direiako langileekin batera eta gai honi buruz izan ditugun esku hartze guztietan argi utzi dugu hori eta akordio batera iritsi behar da ahalik eta azkarren amaitzeko. Eta egia da, gaiak kateatuta dagoela. Amaiera ez da oso argi ikusten, baina argi dago sindikatuak eta enpresak direla hitzarmen bat negoziatzeko legitimatuta daudenak. Esan dugun bezala, guztientzako berdintasunezko hitzarmen bat, lan eta soldata baldintza berberak bilatuko dituena, baina guztientzat. En este caso, quien presenta la moción avalada por dos grupos de este ayuntamiento es la Asociación de Familiares de Usuarios de Residencias Gipuzkoako Senideak, a quienes tuve la posibilidad de oír en comparecencia en Juntas Generales hace unos meses. Compartimos que la atención a nuestros mayores es una cuestión de carácter prioritario y que hay que tomar las medidas necesarias en aras de solucionar este conflicto. Pero también podemos no compartir algunos planteamientos o fórmulas
planteadas en dicha moción, bien porque entendemos que a quien se insta, en este caso, no es quien tiene que llegar a un consenso para el final del conflicto, sino que, ya lo hemos dicho antes varias veces, son los sindicatos y patronal quienes tienen que hacerlo. Behin baino gehiagoetan aldundiko gizarte zerbitzuen sailak baieztatu du kobratutako kuoten eta emangabeko zerbitzuen zatia itzuli egingo dela. Eta ratioei dagokienez alderdi sozialistak behin baino gehiagoetan adierazu du egoitzetan ratioak berrikusi behar direla, eta horretan ari da Aldundian ere. En definitiva, como he dicho antes, podemos entender la inquietud y preocupación de las familias de los usuarios, así como compartimos el fondo de lo plasmado en la moción, no así la formulación o planteamiento de algunos puntos, porque entendemos que o no es competencia de a quien se insta o se está trabajando ya en cosas que piden o se plasman en la moción, por lo que nuestro voto va a ser abstención. Interbentziorik gehiago ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Abstentzioak. Emaitza ikusita, mozioa onartuta geratu da aldeko bozkaekin, EH Bildu bozkaekin eta EH Podemos taldekoekin, eta PS eta EJ-ren abstentzioarekin. Esan dizu EH Podemos, Elkarrekin Podemos. Barkatu. Bueno, 15. puntuan alkatetzaren ebazpenen berri ematea, zehazki 123/2020 zenbakidunetik 2022/2020 zenbakidunera. Hamaseigarrena, zinegotzi aldunen ebazpenen berri ematea, zehazki 171/2020 zenbakidunetik 334/2020 zenbakidunera. Eta 17. galderak, eskaerak eta proposamenak. Udal batzarra bukatutzat eman baino lehen, bakarrik esatea eta batez ere denontzako mezua eta herritar guztientzako egia da COVID-19 prozesuan gaudela, baina oraindik mesedez arduraz jokatu behar degula, hori gogora zazue, egia da eguraldia ona ja dela, eta alde hortatik batzutan handimatzen gaitula ateratzera eta guztioi, baina mesedez oraindik zaindu, batez ere distantziak, tarteak, eta baita ere gero eta komenigarriagoa dela maskarilla janztea, eta alde hortatik baita ere joan gaitezen naiz eta agian batzutan desarosoa izan, garrantzitsua dela, eta mesedez baita ere, esan dugun bezala, arduraz jokatzeko. Decía por terminar antes que efectivamente el COVID-19 parece que vamos controlando un poco la situación, estamos mucho mejor que cuando empezó la pandemia en marzo, pero todavía tenemos que hacer un llamamiento para que se siga actuando con responsabilidad, tanto de cara a nosotros como a toda la ciudadanía de Andoain. Es verdad que el tiempo cada vez es mejor y anima a salir, pero por favor que se haga con las precauciones correspondientes, guardando las distancias de 2 metros de seguridad y llevando la mascarilla correspondiente. Entonces, por favor, que se siga actuando con responsabilidad y agradecer a la mayor parte de la gente que lo sigue haciendo de manera ejemplar. Mila esker.